99,000 сомон срочно RX 350. Бачаҳо чай харьер нест, мақсад RX 330 нест. 350 DVD кам расход, мисол ай 4 видео DVD расходи кам дора, ба хариди зур дора. 2006 охириш буда якамега хай харидоро боша марамад я сола танировка қафо я сола уҷад утилизатсия дора консонер як дискачакор одной балоно нав инам хеле гап хабар кас дар кор боша марҳамат мошина арзон дастрас дар Best Tuning ҳатман подписатсия кунед рафтем касе ки тюнинг кардани боша ина любой наун ламинат любой наун мурон карбон марбон ҳастанд чӣ хеле десен танаш вална надора шиша ина нигоҳ кунед як тана мошина нигоҳ кунед уже хитон результат ча е мақсад ана танаи мошина уже мефаҳмед нигоҳ танара дестай вална надора далиши боло люк доштай баъвона паридем кожни салон ина ҳолати кожош 4 дар электро памят сидени лифт мультирул як тараф обогрев сидени пробеги мошин нишона додестай хайр дар тагиш менависем лифти рул заводид кор кардестай моторш машоаллоҳ кор кардестай харидоро боша марҳамат лайкора жилет накунед касе ки дилиш софа гуфти гапо патсани чие лайк комментария хай бо фикротона нависен арзиш дора дар 99000 охири нарх гуфтаган хай занг зане ай номо чақчақ кунед иншоалло ай 100 яки боло мет бардоржунои ман ана марҳамат срочно бозатаи дигар Lexus GX 460 соли 2010 будаст бардаро нархашам бардору нархи беҳтарин 240000 гуфта истодагидам не 235000 сомон мемонем боз муомила дорад боз арзон карда мешавад танировка ҳуҷҷатҳои солона американка бардору 8 силиндра мешавад харидоро бошед марҳамат варианти беҳтарин утилизатсияам дорад 4 ведеас бошин америка винкода мемонам занед бинед без ключевой доступ 4 дараш бардору баломош нав ҳолаташ беҳтарин стопчоша бинед чӣ хушрак даст стопош хушрак даст якям шил 50 ина номерош хеле аст бардоро аз харидоро варианти беҳтарин успех кунед бардоро намази салонро тамошо мекунем марҳамат бардоро ҳолати салон салончош чӣ хушрак аст ҳолати салонаш беҳтарин дефлектор чои болоша бинед задни климат контрол мебелни салон ана бесключевой доступ сидени лифт памят сидени винкодаш бардоро 2010 моҳи 04 аст ана дази евро 4 доштааст бардоро пробегаш чанд бошад ахои мошинча ана пробегаша бинед 157000 мил пробег доштааст мебелни рул мультирул ашифка надорад монитораш хушру монитор чои андроид бардоро инҷа бардоржуно горни режим аст неш 2D 4 шаст хатони климат обогрев сидени пневмоподвеска надоштааст коробка автомат ана боз чӣ дорад бардор двухзони климат контрол ина шефинага чош мекунад обогрев ҳам вентилятсия дорад соатчоша бинед чиқар марҳамат бардор ин хавла дорад срочни фурӯхта мешавад бай аст арзанда аз ёни фикротон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон нафтаду байтеҷи ташаккури зиёд дорад бардоржунои ман апаҷоно хоҳарҷоно марҳамат тамошо кунед боз ати дигар хушрӯак Toyota аввалон комплектатсияи XL я пашкаи мо овардаган бардоро обуначии мо хуб дуларҷон ҳамин мошинчаи мо 160 харидем гуфтам 70 харидем гуфтам хулоси гап ҳозир ҳамина 150 фурӯхтане меравад гуфтам апаҷони ман мошинчатон хушрӯак будааст ҳуҷҷатош то сентябра гуфтам октябра гуфтам дискачошам дискачои нав ҳолаташ беҳтарин гуфтам неки камтар қиматтар аст 140000 сомон розӣ кардам бардоро нигоҳ кунед қаду қоматаша 140000 нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад харидоро марҳамат кунед на номерчошам подарка 18000 аст сафед трёх компания диска балумош нав без ключевой доступ 50% тонировка ина гуфти гапои худамон ки бай аст ҳолаташ бардоро нигоҳ кунед охиш хушрак аз харидоро марҳамат варианти беҳтарин ҳозир салома тамошо мекунед марҳамат салончошам хушрак аст ҳолати саломаша нигоҳ кунед ҳолати саломаш бардоро без ключевой доступ сидени лифт винкод занед бинед 2014 моҳи 02 тоза 14 аст хуб кожни рул мультирул пробегаш 168000 мил гаштагӣ аст тарпедачошам бинед чӣ хушрак аст обогрев сидени старсел двухзони климат контрол дорад ин нарха ҳолат дорад марҳамат бардоро варианти хуб нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад чӣ хел аст набардаро марҳамат фикротон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон авто дубай теҷе ташаккури зиёд ба мо
бардорҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. марҳамат тамошо кунед. дӯстдорони Toyota Camry нигоҳ кунед бардаро. Camry 7 аст. кузуфи чанд мешад? кузуфи 80 мешуд. чанд мешуд кузуфаш? соли 2025 аст бардаро. мотори двунемаи гибрид. ҳолаташ идеалӣ гуфтӣ буқаги аст бардарҷоно. марҳамат кунед. срочни фурӯхта мешад. нархи 420 гуфта истодам. барои шумо 399 000 сомон розӣ кардем. на пана 10 000 ба фикрам пробег дорад тамом. این ماشینچه باردارو ناو چند ماه پیش یک دو ماه پیش 44000 دلار گرفته بودم باردارو نرخشون گرین قیمت است باز هم کمک خیست روشی پول در کارت مجبور باردارو اینقدر نرخ روزی شدن که فروش گفته برای باردارو مرحمت کنید زبورگی خیلی میشد نو انا دیسکچوش ببینید چه دیزاینش بالونش هم ناپن است خودی ماشین ناپن است 2025 است باردارو بالون چوش ببینید بالون میشلین است چی خوشم میبینید Toyota Camry هفت oyun şildik çoşa maşa Black Edition kada gidiyor مرحمت بازی سلامت هم شما میتونید باردارو یا بار های کنید ماشینه چطور در این مخور شد سلام نمیبینید 399 000 سومون حالتی سلام کوژنی سلام چه شبینید چه خوشبخت است باینش با وقتگی دست باردارو اخیروش دارد مناب دارد نه چی دارد زنی دیفلکتر سیدینی چه شبینید با کاوی پردش که دارد باردارو штокош лед аст. Пробегаш бардаро 14000 даст пробегаш не. Ручо шабинет кожни рул, мультирул, монитор, проекция ҳам дорад. Салонаш не болош панорама доштааст. Панорама калон шабинет. Шиша. Ана нежни дута подстаканник бардаро. Хуб боз чи дорад инҷа телефон беспроводной зарядка. Монитор инҷош ҳамаш сенсорни аст бардашон. Диде чӣ хушбахт аст. Бай аст ки. مرحمت کنید باردارو وریانتی خوب است خیلی از بارداروی من مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شوید باز ماشین ارزان دسترس میتوانید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم هفته دو دایته تشکر زیاد با شبتون خوش باشه бай бардарҷонои ман нигоҳ кунед дар ин хушбака Volkswagen Golf ҳастим бардаро Golf дар шаҳри Хуҷанд ҳастим мошинчаи мо Golf бо бардаро комплектатсияи First Edition даст бардаро ама хеле шам мешавад сеташ суб сурхаки хушро дискачоша бинед чиқи худаш безебдеги аст солаш 2015 марҳамат салона тамошо мекунед ин видеои худи соҳиби мошин сиёмка карда ба мо равон кардагиан кани бинед чӣ хел сиёмка кардагиана кожни рул мультирул боз чӣ дорад ин мошинча рулчоша бинед чиқи хушрок пробегаш 173000 километр будааст мониторчоша бинед коробка албатта автомат обогрев сидени кондитсионерош ях ягон камбуди надорад ҳолаташ беҳтарин аз Корея заказ кати овардаги бидиам бардаро салончоша нигоҳ кунед нахи бош дидед чӣ хушрок аст мошинча бардаро баъд мотор 1.6 дизел бисёр экономичный нахи бош дефлекторчошам аст срочни фурӯхта мешавад 130000 сомон гуфта истодам боз бардарои ман албатта муомилат дорад биёед аз номи канали мо гап занед бардаро номерчошам падарка номерушам хеле хушрок аст бардаро ин инҷаш бардарҷонои ман ручкачаи багажаш аст багажоша бинед чӣ хел тозак аст мошин бардаро идеални аст ҳолаташ запаскачошам дар ҷош аст бардарҷонои ман дидед бардаро чӣ хел хушрок аст ҳолаташ беҳтарин бардаро ана утилизатсия бардарои ман утилизатсия албатта ки дорад 6 моҳ бардаро техас мотор дорад 6 моҳи дига тонировка дорад бардаро хайрдоро бошад марҳамат 130000 сом боз муомилаи хушро дорад биёед аз номи канали мо гап занед на бай аст арзанда аст ёне фикротон нарсед лайка фаромӯш накунед бардарҷонои ман ана бозятаи дигар электромобил Ion S Max будааст бардаро S Max-аш ҳастем запас ход 510 километр бардаро солаш 2024 будааст 18000 километр пробег кардем ҳуҷҷатош то моҳи ноябра خریدارو مرحمت کنید سرچنا 166000 سومون نرخ بهترین باز معامله دارد از نام کانال ما بیاد گپ بزنیم بسیار کمتر کامرای 360 گرادوس پانوراما 22 دارد گفتم Ion S Max دیگه چه خوشحال است سفید تریف کمپانی میشه البته کلاسشون مرحمت سالن ببینیم کوژنی салон خوشحال задний дефлектор дорад бардаро сиденье лифт кожный рулаш кожный набрасный чего рулем кожный не исправил наоборот у Ion S Plus ба фикрам кожный буд ин кожный ага кожный мешуд бузург мешуд пробегаш гуфтем мониторчаш хушо надо инҷа телефон мона кас бардаро салон ҷошам чотка каст марҳамат кунед срочни фурӯхта мешавад бай аст мошинча бардаро خیلی از باردارو مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شوید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم هفته دو بای تج بای است باردار تشکر زیاد
марҳамат бардорҷоно тамошо кунед дӯстдорони Mercedes Benz ҳатто дигар Mercedes ML овардаган бардоро мотори дизелӣ кати солаш 2013 бардоро боди кити ҷели кидам бисёр хушрак мешавад нархи беҳтарин нархи арзон нозада будааст тонировка ҳуҷҷатошам оли чанд моҳи дигар дорад бардоро срочна 175 000 сомон боз арзон мешавад боз муомила дорад биёед ҳатман аз номи канали Авто Дубай теҷа гап занед бардоро бовар дорам нархи беҳтарин монда истодем 175 000 сомоне нарха бинеда бо тимболи нов зада будааст дизел бардоро ана дизелошон экономичти кам расходтар мешавад Blue-Tech ML 350 мотори 3 литра дизел мешавад хато накунед стопча шебина чиқи хушрак аст краска шебина чиқи хушру хушрак даст бардоро мошинча дискавош хушрак аст мебелни салон задни чи дорад дефлектор дорад кожаош дар ҳолати хуб аст бардоро ана бесключовой доступ дорад ёни датчикли пехзон доштааст ба кабинкачош подсветка дорад винко 2013 моҳи 07 даст бардоро кожаошам нав аст акустикаш бардоро харман кардон будааст 195 000 мил пробег кожни рул мультирул лепесток монитор ана кондитсионер чӯш ях обогрев сидениям дорад чӣ хел аст бардоро марҳамат кунед бовар кунед бардоро мақул шуд свежӣ шад нечи мошина агар гирид агар ҷеле кунедам зур мешавад ҳайкада мегардед барои гаштан варианти беҳтари ҳамон ашибкам надоштааст символи нозада аст дизел кам расходак аст марҳамат бардоро гиред барои гаштан роҳат карда мегардед ҳайкарда чӣ хел аст бардоро марҳамат фикратон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо Авто Дубай теҷе бошед ташаккур бардорҷонои ман ана ята BMW ча ята дигар Mercedes ча дорем бардоро хуб BMW F da Pro Edition комплектатсияш бардорои ман оригинал м пакет аэродинамика шедна мотор бардоро 2.0 дизел мотори GC мотори B47 бардорҷоно ҳолати мошин бисёр хуб аст камбудӣ надорад бардоро тонировка ҳуҷҷатош хато накунем солона харидоро марҳамат нархи 210 000 сомон фрестодагидан срочна барои шумо бардоро 190 000 сомон харидоро марҳамат успед кунед фароед аптивни лед дорад на дисплоиш балонаш дар ҳолати хуб кузуфош тозак аст бардоро ягон ҷо ка рабной аст бардорҷонои ман ахибошан нигоҳ мекунед 530 d бардорои ман дизел X drive аст ҳозир салонам мебинем бардорҷоно хушрак аст мошинча бесключовой доступ ҳолати салон мебелни салона шиндикчойки обогрев сидени салончой нигоҳ кунед чӣ хел аст балончош на панал аст бардоро ба кабинкачош бардорҷонои ман бетнен сидени лифт хуб шилдики М 2016 соли мошин баридараш 15 даст ҳуҷҷатош 16 мегӯям ана боз чӣ дорад бардорҷоно рӯчошам оригинал бояд М шавад бардоро мекунем задни камера дорад хуб ада обогрев руля дорад пробегаш бардоро ҳозир чандта гаштаги аст ҳозир ябор бинем ана 240 000 километр гаштаги будааст штоки лед 4 режим дорад 3 режим ваҷдине ина мошинча ҳолаташ бардоро хушрак аст тоза обогрев сидени кондитсионерчош яхш бардоро ана проексияам дорад бардоро чӣ хел аст бардоро марҳамат кунед срочни фурӯхта мешавад светша нигоҳ кунед бардорои ман бай аст срочни 39 000 сомон Chevrolet Carlos йигит биё бигир ана мошин таёфтем шербача нимта мошин 4-5 литр дар 100 км расход дора кондитсионер 2007 ясола ҳуҷҷат утилизатсия дора гарени баъд 4 балони 60% дискачако простой калпак любой проверкада тайёр видеорегистратор дора хеле ҳуҷҷатоша гуфтем ина бо антенна дошта рушник дора дарои пеш электропакет дора баъд механика я тиёқи чӣ дора калон дора скорс мезани на нигоҳ ку майдакай кам расхода шустрягай мошинча мақсад Chevrolet и узбекиш нестай корейскиш нестай германский бо сурубтар бақувваттар мешавад деталаш назараи дигаро хай бинен мошина қабул кунен механика барои пеш электропакет варианти беҳтаринай барои апашкҳо барои бачаҳое ки нав шофёриро ёд гирифтанд беҳтарин мошинаи ба ин мошин хуҷанд бисёр рафта омадаган мақсад любой ҷо мебаранд агар ӯзбекистон ки бихараша мардум юсу бихаранд мебаранд метаншон мошина пеша қонун заказ кардиян германия овардиян мошин тозай любой проекта тайёр фақат ҳамин пайсад боша 39 бо арзон мешавад айно ми канали мо гап занен ай чил боло метатон ай чил боло метия марҳамат бачаҳо ча гапи чап кунед ҳила кунед
19000 сомон срочна Nexi 95 сол. Мотор як 5 инжектор меша, як 6 инжектор меша бачаёча, газ, бензин. То охир сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. 19000 сомон. Нархи гуфтига по капуст. Бо арзон мешава, як камтар харидор боша марамат. Варианти беҳтарин. Газ, бензин ардиш кор мекунад. Хай биен машина бинен. Ай пеш савдо кунем. Химиска кардаги тайёр чихолои масачка дора. Марамат тамошо кунем машинчара. Қада қоматшам бад нест. 95 сола. Колонкои харбуза доштен эс поличаша нигоҳ кун бобо. инҷа чӣ навиштаги намедонам, инҷа Toyota навиштаги да. Ина види қафош. Чӣ хеле десен машинча краскаш бад нест соза. Бо ветерокош заги. На салон чӣ? Чихолои масачка. Массажит мекунад. 4 дар электропакет механика. Хайнам хеле гап хабар харидоро боша марамат кун, лабоиш тест дошта, бахайра бо монитор дошта. Марамат ба чӯ алоқа дабрин, фикротона дар комментария нависед. 19000 сомон чӣ хелай? Мешава барои дастрозкунӣ соз амин любой ҷудан зади дилет намесозад. Ами хеласа шербача. Аки худо да ягон ҷо наданед, шухӣ мекунем кам-кам. Привет, ребята, дорогие подписчики. Мы гуфтим ку Русига умезнем, а Россия съемком диам пешима. Марамадин любителей астраджи аста. Нарх би да ягом сайт неми 26000 сомон. Успет ки биё бо савдо дора. 99 сола, 99 сол мотор е гашт қаварга бензини. 100% машина Россия диам съемки. Ая уруси калозорда. Hiç хели умда сайтимир ёфта. Срочно шербачаи тоҷик ина кудоми Россия рафтинияй нарх би. Баги ҳай кида бира. Қойдиви любой ҷо 100%. Как надай машин ягон дард, ягон камбудини дола. Поликош би чӣ хелиай. Гарани бад бухтай. Марамат кунем. Ай пеш биен усток провер кунем. Машинчиро бигирем бирем. Марамат ина. Системи музикаши би. Дидесем чисто молодёжняй. Усади тёр кардига. Багиш маҳкам дай види ақибуш. Шербачо номерош би 123. Гарани бад бақай 26000 сомон ҳами бега то сара. Успет карди гирифти, накиди мехаранша. Машина Россия овардига. Ёвонда ина кудоме успет екна. Бигирем, бихарем, бигирем, бибиремша. Номерош мемонам занг бизанед, ай пеш бием ба дили пир бибирем. Газоват кунем.